Guys, niami din guys. Among i-turnover ng project ni Congressman Attorney Northern Swan. Flood control na po niyo. Proyekto nga atong i-turn over. Na both from regional and zona distrito. So, project ni First District Congressman Attorney Northern Swan. So, i-turn over. Niami din sa may barangay Balulang. So, niya. Oops. Okay, so murag makita na to, Bel, na murag naka silang hard hat. Oh, yes, safety first din na, di ba? Yes. Ayan, kasama din ang atong mga kapitan no, sa nagkadalayang barangay. Mga kaigsuna na makaduog na mo, bantay mo, kaya na-track ka pasunod sa dalan. So, yes. Especially, mga kapuso, naririnig ko po ba kami dyan? Kaway kumpay mo, naririnig kami! Muni, guys. Oh, yabi din. Grabe, mga kitag, mura ko aning. Lao magiging kayo. Asan lang ang order siya? Kapuso mo, Jessica Soho. Ayan. so muna, Bel, i-make sure ginato na naka-hard hat, na naka-vestanan, and of course, na-exalting. Yes. This is for our ceremonial ribbon cutting. Over aning baliko nato puno ka project. Ubos sa inisyatiba sa ating halandong kongresista, Attorney Northern Swan.